Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbang nga orasyo amin papagayam. Shout out kada kay amin anaayat namang tartarabay karagiti drama mi nga unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Kat ita adoy ti pakasaritaan arapauluan. Nauyaw ka. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nagatang tayo amin na nagagatangan tayo nanang. Agawit tayo. Ne. Andat kit-kitaan niyaw. Daya man ne. Daya ka diya babae nanang? Wan. Apay di mo madlaw. Si. Abmom ngamin anak. Adaag kunkuna. Anaggapo tayo iti politi bakas. Ah? Patsin niyo mahit. Kawan tay sumati kunada. Nanang, nasaysaya at ag-research kayo. Agbasa kayo ti Biblia. Uno sa uti Diyos, tayo so ti mangibagay ti kinapon no. No, bakas tayo, ano saan? O, nanaytan kaka. No apay apat tsak, makikitak mo't ngamen. Kasi ti day ta babae, kita manay, jay mata na, kan subsub na. Kasla bakas. Alan nanang, tangiwat yaw. Dakas ti agoy uyaw. Sanak nga agoy uyaw. Makitkitak nga men ti karuprupa na dya babae. San yun ngay balikas na lang? Tandakas kan kababain na ita. O na daytan? Kita nga min anay bagyarupa na anay kita Da kayo lang, ana lang. Agawid tayo malangan. Tapno saan na tila makitkita yun iti palengke. Ay, just kay. Agoyaw kayo manin nakunak. O na daytan? Tatang, magbagaan nyo man ni nanang. Ta ikatan na ti kinauyaw na. Apay, adamanan inuyaw na. Adalat ta mauyaw na, tatang. Laglo ko na itan na bakit han? Bagbagaan nyo ko mga tatang. Alaway, bagbagaak man ti inayaw. Kaslaawan nakam na. Unay daytan kaka. Di siyang bakit. Apo teman akanayaw na kita matam. Wano piringam langay. Apay, ag-hide and seek ta. Tapno awan makita malaisa mo no uyaway. Tadakas na ita. Amangan no mabalod ka pa itikas na nga aramin mau. Imposible ka mo na. Talaga mo at tao kat karurupa ti bagas. Si kalaang naparswa kami at tao. Iso at tao ti karurupa may. Malaksid ano naparswa ka abagas wano gorilya. Ta gorilya mat ti karurupa. No baboy ti nakaparswaam. Baboy mat tilangam. Alangan mat ajay elepante ket agropro paapataw. Unay day tanti siya. Ang maman lakay. Adulat tati tao arumo pa iti bakas. May sakan kanakwada bakay. Da kami ket saan. Ngamen, tao kami apinarswa ti Diyos. Iswa na pintas ken nataraki kami at tao. Ket no si kamis mo, di mo bigbigan ang naparswa ka akalang lang at Diyos, wano naparswa ka at tao, ay ket, adakin ka na itaan. Agsarming ka anaimbang, bakit? Tapno makitam ti karupropa.
Amangan mat no karupro pamagpayso ti bakas. Unay daytan kaka. Anyat ko na ni nanang ngay tatang, di binagbagaan nyo. Ipilit na ti kinauyaw na. Ikalintigan lalat at ikayat na nga uray bidlot. Bayaan yun, amangan no agapa kayo pa'y tatang. Masururak itikas niya nga ugali ti inayaw. Bakitan akasla awan naknakap na. Kababain. Un nga rod tatang. Day tamot ti pagbabainan mi kini Manong. Ay, un gayam tatang. Umay nakpasyarin ni Gilbert inton malam. Ay kat umay lata. Awan mo't dakis na. Da kayon tinangibagaak tatang. Tanon ni nanang, agpiluso pong tumanan. Nala, mayam. Tano umay ni Gilbert, agbantayak, tapno sana makaaramin iti gulo ti inhayaw. Paan-anawa, bakit? Pasaway, unay daytan kaka. Kontrabida ngamin ti amayo kat. Bumalaetak ko ma, idi may ni Gilbert. Ang kontrabida mo ti amayo. Apay pailaang nga bumalaet kayo nanang. Una, tapno malapdak nga garam. Jak kayat ti agmanugang iti kabalyaw. Anya? Apay bakit? Kabalyaw ni Gilbert? Ay, kasya tim imagine alangana. Ay, hunay na tan bakit? Nauyaw ti puso ken panunot mo. Madu sa kanto lang atam. Panati ko kamulaunay andong. Kasla ka sino analintag launay. Bakit? Amok ti dakas ken saan? Ang jak ibagbaga analintagak. Tatao akla ang agbildot man. Ang sika, agkarabildot ka. Awan pa'y mintis adi ka aguy uyaw. Nauyaw ka talaga. Unay daytan kaka. Tatang, bagbagaan nyo ni nanang. Anya manay tinaramid na. Napagura na ni Gilbert. Taada nang idanon ken kwa na ti bagbagana kasla grup-rupa a kabalyo. Manay? Wen tatang, iso asaanen ngagpasyar dito ni Gilbert iti kaano man. Kunam na sino a kapintasan ni nanang mo. Wen nga rod tatang. Apay, idi narimyo. Napintas unay ayan ni nanang. Ay, dapat basit lang nga na ide iti panagkitak. Itatakas tanti ugali na. Sa balay, ti panagkitak ken kwa na. Anya ngayon ti panagkita yu kininanang tatang. Kasla grup-ro pa namang mangkek wano nakarkaro pa eh. Ha? Anya amang mangkik tatang? Daytay ngay kasla buruhawan no mangkukulam. Unay daytan kaka. Dayjay baknang ti kayat ko apakiasawaan ni Rhea. Bakit? Saan asika ti makiayan-ayat? So nga kami ti waya-waya na iti anak tang agpili. Iti ipit-pitik ti puso na. Sika ayat ti makiasawa. Ne, apay daytan na napanunot mo andong. Kita aglaang mo ti pagsayatan dagiti anak ta. Anda aya, nasaya at amakit-kitam. Kitno pasiga panaguyaw tamaw. Agtal na ka mamutik balang. Pati sak. Uyawam pa yun bakal. Ay nalakay kan. Isu atik balang kada manggagamo dun tilangam. Sukeng ingas mo. Na, pati sak. Uyawam bakal. Unay daytan kaka. Lalpasan ti kalay sa Rhea ken babe. Ngam nagalas ti impakitam bakit. Anya tinaalas manod ngay bagbagam. Naitala ng mirmira kanagiti tao ti nararamid mo. Amuklatan agit kita manen ti uyawam. Ado at talaga ti rumupa iti bakes lakay. Na, bakes ngamin pisang kapanunot mo.
Isu abakas mo ti pagkit-kitaam iti pada matao. Ure nga minagsarming ka kat bakas ti makita mi ti sarming. Anya, saan mo't No agsarmingak, nalasbang arupa ti makitak. Amangan no nalasbang abakas ti makit-kita mi ti sarming. May langgong ka mo talaklakayan. Oh, di mo kayat ti mauyaw, ngam kayat mo ti aguyaw. Nauyaw ka, inton kwan, natubuan kan iti ipos kan napuskol abuok itintiro abagaym. Unay daytan ka. Managuyaw ti inata manong. Imbaglakit din tadamot basit lang ata. Tano saan, jakla amon. Yun nga ro daring. Masuro na ka talaga. Bakbakatan na nagalas mo tilangana. Ala, pati si ka ading, naakaran kan kaninanang. Aguyaw kamatay. Kasano? Gapo iti nalaos asurun ko kininanang, iso akastan ti panagkitkitak kun kwa na. Amangan mat no pagin inawa mo ni nanang. Ay na, makayanak kan tukit din iti agrupropa bakit wano lakay. Anya? Unay daytan kaka? Ijayan sibaw nga aganak ti anak taan ni Rhea. Taga ijay mo't tinakay kamangan na. Ang sapay kumaata, napintas. Wano nataraki ti mayanak na lakay. No, saan nga grupro pa bakit wano lakay? Anya? Sa bagay, napintas mo't ti anak ta. Kun adamot langa ti asawa na. Jakla tagigwapon ti asawa na ni babay. Manay, nagtarake iti panagkitak iti asawa ni Rhea. Anyalangan na rupat ti kayat maw. Saan man na day ti pagdinis ko tiran tatamasurunak? Ay, sapela kumaa ta karupropak to ti apok. Ay awan nagalas ano si ka ti karuprupa na. Siyak to ti karuprupa na. Ay, sapela kumata saan? Ay, unay daytan kaka. Naganakan ni kabagis ko na lang. Ay, karuprupa mo laang. Siguro. Wow! Ay, di nagpintas. Kitaan yung tulangan tapno mas excited. Ay na, paggagaran nakpailaang mat Philip. Ibagamon ano, anya tilangan na, kasla Miss Universe ka day. Kitaan nyo ti Facebook yun anang. Intag na tay amin ni Rhea. Ay na, nagpintas siguro. Inamang kitaan. Kasta unay tiragsak ni nanang. Unay daytan kaka. Ay nabakag, nagpintas ti aputa. Ay, kitaak pa'y, jak pa'y nga ron nakita. Excited ka makakitan. Ay na, awagan man ki din ni Rhea. Ibagam nga umaydan dito la unyon, tamagagaran na kun makakita iti personal alang ati apaok. Sapay ko saan mong tumot nga uyawan, si kaaman naguyaw abakay. Apay ki din nga uyaw ngay. Nang runa pa'y no karuprupak launay, Miss Universe. Mabit lang jak pa'y nga min nakita, kakikitak dito yung cellphone ko. Ay, unay daytan kaka. Ay na, nagpintas ka nga tanti apok, kimastila siguro. Anya? Anya day tang ugali ni Rhea? Anyat basol di awan dito'y atao, ti siyang. Nagkuna nga itag na kanyak tiladawan ti anak na. Apok ko saan nga anak na? Nagalaskan alula. Aksipem, intag na aladawan ti aputa, tapno makita. Nakita nga rudan, nadismayaak. Amam bakay, uray anya ti langat ti ubeng, awan karbengam amanguyaw manay. Nagkuna nga inuyaw ka? Saan ko nga inuyaw? Apay nga raw, adi mo aksipan jay intag na. Adaminan ka na kami tiladawan ni baby. Hanggang no kitaan mi ti profile mo. Awan mo't ijay tiladawan ti aputa. Apay, ibain mo ti apam. Sardingan naman, marirebo ka na lang arudan, mangriribok ka pailaan. Anya, unay day tanti siyang. Hello anak, nakaawag ka man.
Lumlumda angak tatang. Gapo kaday itilanga ti anak mo. Saan tatang? Tamaaklon ko ako pilang tilapayag na. Kandanda ni saan ang nagtubo ti agong na. Ngam normal mo ti salon at ti anak ko sigun iti examination na naiwayat. Anak, bay amon ti inam no di na kayat nga aksipan ti intag mo aladawan ni Bebe. Uray ta kayat mimot ka ni Manong Mau. May sa nga anghel ti anak mo para ka na kami. Apay ngay, akas jay tilang nga ti apaok. Inkararag mo nga men, arumupakin ka. Ay nga, saan mo takas jay tilapayag ko kan agong ko Daytan ti kinalaing mo nga aguyaw. Amin na makitam kat uyawam. Amin na makitam kat dilawam. Laisam. Sika ana uyaw abakit. Nagalas ti ugalim. Anya terik namita. No adamot mang dilaw iti apawam alaman. Anya tirik nam. Maragsakan ka kaday. No makarik na ka ita itibain. Amirisem ti kinalaing mau nga guyaw. Sika aman naguyaw ataaw. Mangimbabain ka. Kasla na pintas kalaunay. Kita man talangam. Kita am taagong mau. Nagitalapayag mau. Kita am ti height mau. Nagbasit ka bakit yung nagdakkel ti kinauyaw mau. Awan bain mo nga agoy uyaw. Ita guilty kan. Ibain mon ti apom danga. Nauyaw ka. You must be proud of your apaw. Kas kanyak. Nagaragrag sakak. O naidaitan ka. Gagayem, di tay kumaagoy uyaw. Uno mang lais iti asino man. Tadi tay amo, no adupay ti pakauyawan tayo. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapauluan. Nauyaw ka. Dito'y programa tayo. Unay daytan ka. Agyaman kami itin ka ay panang tarabay.